Na Svetom Kosovu, u malom selu Pasjane, rodi se devojka čista i pobožna, Bosiljka, sveta Hristova djeva. Od malena vaspitavana u veri, u siromaštvu i smirenju, služila je roditeljima s ljubavlju i svaki dan je provodila u molitvi. Jednoga dana, dok je pomagala ocu u polju, oteše je nevernici. Htedoše da je odvoje od Hrista, da je poturče, ali ona neustrašivo reče: Hrista se ne odriče. Mnogo je mučiše, ali njena duša ne pokleca. Na kraju, u bolu umorna i konjima rastrgnut i dušom uziđe u nebeske bračne odaje, u radost svoga ženika Hrista. Sveta novomučenice Bosiljko Pasjanska, moli Boga za nas.